Evo Raja Kika je, stigao sam iz Amerike kući. Ajde, rekao da to sad malo snimim, pa ću to možda start na Facebook da vidi. Kad sam došao u Sarajevo, dovezu me rođak i onda sam poslije uzeo renta car auto, to je moja mati tu, tako da ne bi išao u pješci, jer me noge boli da pješci hodam. Tu sam gdje stanujem trenutno. Tako tu okolina mati. Tu sam ja bio prije rata i odavde otišao. Ja. Tad je tu sve bilo malo drugčije, evo tu sam stanovao. Prije nekad bila tu prodavnica, Wi-Fi. Vrijeme je lijepo, bilo je malo kiša, ali sada će biti ljepši. Eto, tako je to. Zadnji put sam bio prije 5 godina. Evo i Behar je počeo, se vidi. To je ta kućica u kojoj budem. Pa ću poslije otići do druge kuće da obiđem. Vidim. Evo mati radi. Travu kupi. Kod cvijekća se bakći. Ove sve kuće su, tako rekući, prazne, samo ljudi što bude po Njemačkoj oneđe, pa dođu ponekad. Većinom su stariji, budu prazno bude. Ovo rentekar auto uzeo sam u Sivši, nije me zeznuo. Obećao je da će imat za mene auto i sve je u redu bilo. Sad je u kući gdje god. Ovo su stepence za dole. Se ide. Ovdje spavam, tu ja spavam.
dnevna soba. Kuchnia. Evo ovdje se loži. Imate i onda gore se i nekad sam gore ovdje inače živio, a tad je to bio drugčiji, ko sad namještaj se uzio. Je bio drugčiji, nešto se malo sredo, da baš ne bude. Može i pokojica doći da vidi. To je to. Ćao.